Aldım bunu. Можем доставать. Поиграть до нового места. Я остановилась, видимо, проводила там просто не видела это. А сделала давно, куча количества. Я собі возьму до куча. На щось не кинули добрі склади, так що йдемо. Треба да йдемо його туди. Я не можу сказати. Добре. Такого нього треба. Говорите, вы замолвили. Я бы сам письмете. Зачем вы ходим? Поубирайте. Выйдем и поговорим. Там, видимо, наложила, так такая неприятно. Imamo sada dobre i loše vesti, našli smo auto, to je dobro, a loše vesti da smo Red Zone.
Da. Ej, to dobro. Nažalost, smo ovdje izgubili 14 smo ekstra po nas. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Od